Ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba. Ngiyabona umkhulu ukuthi lokho engibuka. Elokho engibuka uyabona ukuthi hayibo nayo intombazane engayikhulekela isiyabona namhlanje. Ngizodlulisa ubufakazi. Igama lami ngihloniphile ngabantu leseshiya udadewethu. Ukuthi ngihloniphile ngabantu eGcole, ngihloniphile ngabantu ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Sengibonile ngidlulise ezintweni eziningi. Bazalwane ngizobonga ubufakazi njengoba ngisho ngithi nikhala nicabanga ukuthi uhambo lunzima. Lokho akukho njalo bazalwane. Ngiyayibuka nje ukuthi ngase ngikhala ngicabanga ukuthi namhlanje sengiblind angisaboni. Umsebenzi wami usuphelile. Konke nje sekuphelile ngami ngoba odokotela ngathi mangibahamba i-report yabo yafike yasho njalo. Yathi ngekuphinde ubone nje wena impilo yakho yonke angiyohlala phansi ekhaya ulinde. Ngathi ngithi ngiyaqhubeka ngiyambuza udokotela wathi njoba sengishilo angeke usabona kanti nokuncane ukuthi hayi usazolunga kwaba nje ukuthi ithemba nje liyaphela. Kodwa ngasengibuka ukuthi hayi seyireport yodokotela akakabi siyona ireport kaNkulunkulu. Useyodokotela ngoba ngathi noma ngikhala ngathi uNkulunkulu akwazi ukwenzeka lokho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngibahambile odokotela ngehla ngebuka ngoba amehlo aqala ukuvaleka ngoNovemba. Kade kubalwa ama-exam ey'ngane ngokuthoba kwaba right yonke into ngamaka nje kwaba right. Ithema iqala ukuthi Novemba evikini cishe kwabe ngesibili ngimenywe ekhasino kwakunamanokhujana ama-president. Ngifike ngingene mase ngingaphakathi bazalwane kuvele kube mnyama. Ngize ngicele komunye umisi ukuthi awungitshengisa la ngiyohlala khona kodwa ukuthi hayibo kwenzakalani uma ngifike ngidriver ngafike ngami ngiyehla ngangena ngaphakathi. Ngithi hayi kuzophela. Hayi masisuka lapho kuphume mase ngiyongena emotweni kuvele kube nenkungu bazalwane. Kube mnyama nje kube nenkungu kangakuthi ngaze ngama ngafonela ekhaya ngacela ukuthi ngicela bezongihlangabeza angeke ngisakhona ukufika ekhaya. Kwaqala nje kanjalo bazalwane kuyi-Friday. Angiphindanga-ke kwathi uma kusamande kufanele ngesibone navelathi-ke angisaboni ngesidalo-ke manje. Ngaphuthumiswa esibhedlela uma befika odokotela bathi hhayi babone ukuthi babhukhe i-specialist. Uma siyi-specialist sithi hhayi awunabo ukuthi emehlweni mina ngiboni lutho nje emehlweni ami. Kodwa amehlo ngesikhathi ngisaboni lutho mina. Ngikhale bazalwane azabuza athi ufisa kwenzeleni ngithi mina benginento ethi ngizobuyela ekhaya sengibona. Athi ngingakwazi ngisho ukufika ezi-medication ngoba angiyazi into ephethe. Amehlo athi awanalo lutho. Kusho ukuthi kufanele uye kwi-scan nangempela-ke ngiyeke. Kodwa lutho bazalwane kubonakala ukuthi kwenzakalani ngaphakathi. Akukho la engaya ngakhona ngaze ngaya eThekwini kunesibhedlela esithile okuthiwa i-Makot. Ngaya kuso bazalwane lutho ngafike ngahluleka ngabuya. Ngaye eDandi sengiyolahlela eDandi ngaye eDandi udokotela sengithi ngcola ngiyibuka ngazi ukuthi ngizozenzani ngoba phela wabona. Afika asho lawo doctor ukuthi cha ngeke uphinde ubone futhi ngeke uphinde udrive futhi ngeke uphinde usebenze. Kahle kahle nje wena impilo yakho isephelile njengamanje bazalwane. Kwaphela ukuthi ngibuyele ekhaya nje ngikhala bazalwane kunaleso simo leso ngahlala. Kwaze kwaba ukuthi kuthiwe eplazini kunomkhuleko kuyahlalwa kuziwe emkhulekweni kufaswe udadewethu wathi hayi ngiyakushiya khona ungaboni ngisaye eplazini ngiyohlala khona ngiyokhuluma noNkulunkulu. Nangempela wahlala kwaze wabuya ngalo mhla ka-31. Seza-ke lo dadewethu esengicelile wathi ake sihamba ake siyeke i-pride njengamanje singuNkulunkulu. Wathi ake sinikele khona enkonzweni bazalwane. Safika seza kuba umfundisi wamkhulekela bazalwane. Wathi nje bayikhulekela kwangathi kunezinto ey'kathakayo emehlweni. Uthe mayiqeda lapho wathi angiyihambele and la ngangingefika ukuthi uNkulunkulu wami ngizowa. Kodwa uNkulunkulu wangithwala ngahamba ngaze ngawufika la kade ngikhona bazalwane. Ngaze ngayohlala phansi. Akuphelanga lapho ngaphinde
kanti uzongibona ukuba umfundisi ngihlezi laphana ngikhofa ifoni ngibheke phansi kwathi awusuyabona nakho ukhofa ifoni bazalwane kanti ukuthi ngiyabuka nje angiboni ukwenzakalani waphinde umfundisi wangikhulekela bazalwane lapho engakusho ngokuthi kwasekuthiwe iphelile ababoni lutho kodwa ngenkathi mina engikhulekela uba umfundisi ngathi mangifike ekhaya sibuka i-TV khona la udlala khona ngavuka ngisibani ngezokhaya bethi hayibona udokotela odlala la kulokhunjani kuthiwa nanesenzula abantu amehla ade bengaboni ngenxa nje ukuthi mina sengithola umkhuleko kade ngihamba kodwa bazalwane bekungenzeki lutho simguglishe lo mfundisi lo simguglishe lo dokotela thola ukuthi usebone sowethi bazalwane ngahamba kulwesine kuzovulwa iy'kole vele sekushintsha ukuthi ekusenzina ngisabuyela iphelile vele ngami kodwa bazalwane kwathi sayibona uthisha omkhulu ngomsombuluko ethi hloni kwenzakalani ngathi ngolesithathu ngizobe nginey'ngane zami uthisha omkhulu wathi hayi akwazi wena ade ngikhuluma nawe nje kungabonakali lutho ngathi uthisha omkhulu ngolesithathu mina ngizobe ngivula ney'ngane zami bazalwane unkulunkulu ekuhle ngempela ngavula ney'ngane zami bazalwane ngikhuluma nje abehlali noma-ke kusenakho lokhu ukuthi kuthiwa lele ngapha linedlayikoma kodwa lithi ngonkulunkulu nalo lisazobona ngoba nje ngiyamethemba unkulunkulu ngiyabonga kakhulu bazalwane ngizodlulisa nje lokofakazi ngiyabonga kakhulu